kopa thuso ho department ya health ba ke ba ye ka mo ka sebekeng ba lo batlisisa hona ho ba ne ba treata batho ka tsela ena. Lerato Moelman o kgobehile maikutlo ka lebaka la seo mo etsahalletseng nakong eo a neng a ilobela sepetleleng sa Sebokeng. O ne a le dikgwedi tse 8 mme o ile a lokela ho pepiswa ka operation ka ha kgatelo ya hae ya madi e ne ile hodimo. Seo a ileng a kopana le sona se ile sa mo sithabetsa maikutlo. Bothata bo kila ka bua ka bona ke ne ke jotsa di sister tsene di le mo warding ke dula ke ba jotsa ka mehla le matsatsi hobane ba la ba mpula operation e mo hodimo ka bula le operation e mo tlase. So ba ne ba re jutho mmele wa ka mohlomong ke lona le baka le etsang hore ke se ka kgona ho robala. So ke ba jotsa ke ha se ntho kopa le shebeng mpeng monana go pakeng tsa moghubu mo ne ke tile mo ne ka ke samente ke sa go le letlalo la teng la ha o no le tshwa nne le bohloko ha ona motho a kileng a ipha nako sepetlele ka sa hore mohlomong ba nshebe ntho ne ke bua ka yona. Dibeke ha morao o ile a tutelwa ke mahlaba mme a yang a kenya private e ileng ya mo kgutlisetsa sepetlele ho ya etsa scan. Ya ba fihla ba kata kwa la khalateng tso mme wa ka mo sister na ke ha are ona na tlo mbua ke ha are mme nna le wena go pa skra to sukudisana ya ba ke paka mjolo ka ke paka be thenkile ha ke tlo sukudisa ha o tlo nketsang a ke re ke bodile ba le fihla le a fihla tse le fihla la sheba le ke bodile ha ke a tshekwa ha ke a tswa le to fela le ke bodile ha ke tlo re ke mo jone ke a qhaqwa ya ba ke a botsa gore na e ka ba le mpulela eng ba ha le a bua le nna hore le hlompula ke butsitse go le nketsang ha ke a thola karabo dintho tsa dintshitseng ka mo o si ha itse ha ke di bona ke re ho yena ke kopa o mphe tsona ke di bone ntho tse ke di tsana di hula kampeng ke di bone motho a nketsa ntana nketsa yona ya ba hore ke di boko ya ba ha tsuba ku tla ntene tsama kampeng ya ba ke sala ke lelo ya hore di tena di boko tse kalo jala otsa hodima ntho tse tse bankentse ke le ka dula ya ba mantana ba ntutsi jalo la bobedi ya ba ha ke thole piso to sepetlele ha sena dipidisi la boraro ya ba ke ya ba le ya ke go ke na le fia ya bophelo ba ka ho tloa Sebokeng ka kopa ho ntshwa. Mosadi e mong ya salakatsang hore lebitso la hae le ka tsejwa o re o eme di hora pele a ka thuswa sepetlele. Iya nako ke ntse ke peinelo ke ntse ke heletse sister o monga batho go ngwana na o ha so thuisa ha le bathong ho ninga heletse ke gola mesong 2:30 ke ne le khona bankisa nsizeng still ha ke fitla ka hona ka mo santsane ba first time pepisa normal ke ba jotse go bathong nna ke sana matla jwale ke utlwile ha doctor na re linkise sizeng ba be ba ga ai ha re mise sizeng ku a ke go re mise sizeng ka mora nako ona o mongwe a tla ho nna ke motho wa motho wa fitla wa mpotsa ana o utlwile ngwana a lla ka pa jwang a khutlela ka pele ka mane hape ho sotla wa motho wa mosweu a fitla ho nna re okay ana o tsebe go ngwana ha o hlokahetse he and then le kanela preparela for funeral. O re se ileng sa latela ke tshwaro empe ka basebeletsi ba sepetlele. Di receptionist tseo banana bao le bona bo di sister tseo tse di yo ntse ba ke khole ne ba nshebile ntong kemereng eo ya bona ha ke tsebe go like ntho ngwe le ngwe le ne ke etsa ne ba e bona ha ke tsebe go like ke tlo tswa maybe ke re ke a toilet ba tlo ditsana go yo bona ho tlo tswa ma go like nka re bana ba re ke ga bo moruto ntho tseo ka o fela ke lo bona ba re ditle le shebo tlo tswa ma ha ke tswa ba re yo utlwang ho nkga jwang o ke lo bona go like ne se ke tshaba le tswa ka warding. Hloho ya dikgokahanyo ya sepetlele e hanne ho tshwaela mme ya bolela lefapha la rona la ditaba hore dingaka tse amehang ditabeng tsena tse pedi ha di fumanehe. Karabo ya sepetlele e ka lebellwa ha morao bekeng ena.